Bogu više konačno zaspala. Dodajem ja mi na bogatoni lepe, pa da ićo malo ubio kona. Nema lepi, bio je jedan ja popil. Čuj ti popila, pa kako ću sad zaspat kume bez lepog? Pa imaš punu laca paurina. Pa ima zato što ih ne pijem jebota paurin. Trebalo bi 200 komada kum. Šta ću sad? Ništa. Marija Herija, budi se. Alo, bebo. Maki Haki, bebo, hajde. Maki Haki, vrijeme je za još jednu priču, pa da i tajo malo zaspije kontaž. Kaj ovako, u rubnom vilajetu jednog od svjetskih carstava ništa se značajno nije dešavalo. Osim što je begove jage bosanske uznemirila dojava o skoroj posjeti stambolskog izaslanika, kojeg šalje sultan osmanski lično da u njegovo ime obiđe dijelove carstva. Česte age šta ima begovi, zašta smo? Za begove ima begova čorba, za age imaju pihtije. Hadžija ovdje svakako nema, tako da hadžijski čevap 0 bodova. Subscribe na kanal, pičko, živ bio!